ولی تماشاوانی اجازه ده بریوان همو پرسان لترکیه لی پرسا هری دیار لترکیه پرسا کردانه پرسا کردان به 100 سالان هیا پرسا حتی ویگا ویجی بیچاره سرکری مایه بگمان نهاجی پیواجای دست بکریه ایدی برپرسین بلندین ترکیه لروشاوای ترکیه بردام سردانا باکوری کردستان دیکن او دی بیجین ایدی پرسا کردان هیا پیشته اف پرسا بیچاره سرکرین ده به همو دما هل بجارتن نزیک به ترکیه او بوی دیارده که اون شپیک بردام دوباره دبه لی پشتی در انجام هل بجارتن روشای که کریتیک و دجوارت تا روجاوی گلو دی چارچوب گوارتن جیوپولیتیک و گوارتن دناوا ترکیه داب تایبتیجی که بونه يعني بيكان نها فعلا اف سوزن برپسین آلین ترکیه ددن کردان چاچه چارسد که نپرسا کردان که فعلا که برینه بن جدی بن بگمان میوانم که من یه هجاهیه و جی برس altatan siyasi medarı ki navdari Bakuri Kurdistaniye hunşi dinasın ve o parlamentari beri bu digele konağında o dinava parlamenta Türkiye sebarati persa Kurdan halüsteni ciddi habune. Beli eme jebe persi van persan beres altatan damata baş be. Edi lve daviye berpesin bulundin dama veci baş be merhaba. Gelek spas. Ve daviye hem seruki CHP hem seruki AKP hem o partiyen vezir berdam seradana Bakuri Kurdistan'ı seradana Diyarbakır diken seradana Batman diken Van diken Çavlik diken Herciye diken bahsi Persa Kurdan diken gelu tu ve seradane o de ve demeda çad bini فعلا تدبيني كو نها جدي نشخو هر كسي دزانا Persa Kurdan لتركيا هي herkes dibêje û kabul dike yani Pirsa Kurdan li Türkiye heye bes kes ser helkirina wî mesele tişkî zelal nabêje yani çûnu hatin piri bes netice tüneyî yani ana mesela berî 8 sal ew pêvajoyê helkirinê meseleyê Kurdan dest pê kir bes مخابن قطبو يعني نچو سري جويرو جي حيا ايرو حكومات قاو كي نابيجي يعني دبيجي PKK او بيواجو خراكريه اجبر بيها وي يعني اساس مسألة سكناندنا شري بردانا چكي حيا او شر نسكنه وتشكجي برنادي يعني PKK ام تشكي ناكن يعني حالي حظر او سياسات حكومات AKP يعني اخ بارتي افي بس مخابن مخالفت جي يعني اوبوزيسيون جي ضد AKP جي مثال CHP اي بارتي ادن شش حفت بارتي هنن او جي تشكي زلال نابيجن يعني نابيجن يعني tamam ev psikolojika Kurdan hey bes ev pers çiye yani Kurt çi dixwazin û ew jî yani haziratiya wan çiye çi dixwazin wextê wê bên li ser iqtidar kursî programa wan çiye nabêjin mixabin ana Kurt jî bi gotina Diyarbakirliyê dibêjin emmana بين خليل وجليل يعني آليكي ده حكومت هي أو قاو ناويجي وآلي دنجي مخالفات يعني اوبوزيسيون هي أو جي تشكي نابيجن بس درونوتين يعني دبيجن كرد براي منن أم وان برحس دكن وما ماتشي دكن بس بماتشي كرنجي تشكي صافي نابن ولی برس alttan ام و دبیجینا بین نالو بزماراندا يعني تظني برسا كردان بريا PKK ابو بريا قالك تفجرندن ابو اف برسا صدان صالايا بردام افهموا تفجيراتنا حلاندن لي برسا كردان روكا خمايا كرد بيتربونا زور تربونا بيغمان بباندور تربونا وكتا قوتي الين تركيا تين داخازا دنگين كردان دكند چارچوبه سياست جدا بيغمان تو داخازا تشتكي دكي گركه تشتكي بدايه من كواتا د چارچوبه وان سرادانان و وان هالويستن الين تركيا كوبتنت بيجن كرد برايمنه لنا زمان كردي فرمي نه مافی کردان وکو پیوست هست نه گشت کردن آبوری لباکوری کردستانی وکو دورین دنیای ترکیه که واتا چند گرینگ جاده کردستانیشون دمی بحث پارتیین سیاسی بکن
Cada Kurdistanî vê mesajê baş bixwîne, baş fan bike, baş ji li wan tê bige. مخابن پارتیە کوردا jî ew pêvajo baş fehim nakin. Yani nikarin siyasetekî zelal, siyasetekî bi aqil û çûyî serî nikarin bînin ortê. Yani nikarin bînin holê. Esas ew müşkülata me yî yani tengahiye me yî yani tengahiyê Kurdan a mezin jî ev e. Siyaset de ortaya da tüneyî. Ana mesela ev şerê PKK mesela ana nikare tişkî bike li hundirê Türkiye û ser wî jî ew askera Türkiye yani leşkerê Türkiye çûyî Rojava, Sûrî gav bi gav hemû ew cê Kurda jî bistîne digre û alî başûr de jî yani Kurdistanê Herêmê Kurdistanê Iraqê de jî dîsa qişreyê xwe yani cê askeriyê xwe jî awa dike, bîna dike, gav bi gav li wan dere jî cih digire bes kes nabe jî ew wextê şer çûyî yani wextê çek û silah derbas bûyî. Mesela sala 2012 2 sal şer sekinandî bû me li hundirê Türkiye heştê parlemen yani heştê mendûb meb'ûz bi zimanê erebî me qezençgir sedî dû jî şehredarî me girt yani qezençgir dîsa yani serokê bajaran bes ana ew hemû ew qazancê me yani istifadeyê me pûj bûyî yani pûj derket wala bû çû ji destê me çû. Ji ber vî havê ana mesela hikûmetê Türkiye, devletê Türkiye dibe heya PKK hebe ew heya ew şer dewam dike çek bernade ez tişkî nakim. PKK jî bi wî siyasetê xwe tişkî nikare safî bike her dû jî ve dû alî ew siyasetê xwe destek didin. Yani ev siyaseta PKK mahaneyi devlet dibe ev siyasete devlet jî mahaneyi çekne berdanê PKK dike. Ji ber vî havî gelek serî ewilî rê demokratîk em wekin. Ew jî bi çek û demokrasî bi hevre ne mümkün dibe dimeşî. Yani esas mühim ev pêvajo siyasetê Rojava jî xera dike siyasetê başûr Herêmê Kurdistan jî xera dike. Yani esas mesele ev bi tirs gelek siyasetmedarê Kurda jî nikarin tişkî jî PKK bêjin nikarin bêjin tamam ew pêvajo qediya îro pêv da وەک عەبدوڵڵا ئۆجاران ساڵا 2013 de jî gotibû ew wextê çek qediya ji îro pêv de rê bi mücadeleyê rê demokratîkê nikarin bêjin. Bale biris altantante hema bo pirsê ew kilît bûye kilît. Bale me dixwaz di çarçovê Bakurê Kurdistanê nîqaş bikeyn lê dare serincate berfirehtir bûye te behsê rewşa başûr û rewşa Rojava kiriye weke te gotî PKK şer îna dervê sinûrê Bakurê Kurdistanê Tirkiye taybetî li aliyê başûrê Kurdistanê şerekê dijwar heye li aliyê parêzgeha Duhokê li Metînan li Zapê li wêrê şerekê gelekê berfireheye ew deverên stratejîk hemû niha Tirkiye kontrol kirine her ku tê şer dikeve nava sivîlên deverê jî da ew li Şingalê tu zanî rewşeke çawa heye şixwa Rojavayê Kurdistanê jî kêdiyê ve metrisiyekê cidî heye. Kewata ev siyaseta PKK ya dana behana bi Tirkiye bi keleşê şerkirin digel F-16 û dronên beyraqdarên Tirkiye û herdem tê tu tê û vê coğrafya ya hezker kontrol dike gel û tu vê siyasetê çawa bînî pêwîst e çi bû PKK bête gotin ku ev vê siyasetê êdî dawiyê pê bîne behana ne de dest Tirkiye fermû li germiyan heye germiyan gelekî sinûran jî dûr e. Ev siyaset bi sedî set
siyaseteki ne rastı, galatı, ne dürüstü. Yani ana PKK çidi fikri. Yani ev karı bi dabança bi tifink zor Türkiye biri. Ana dibêjin bila PKK jî yani PKK dibêjî bila PDK jî yani Partiya Demokratîkî Kurdistan yani Hizba Barzanî Cem Mebulo dibêjin bila bi mere alî bike yek bi emşerê Türkiye bikin. Ana Kürt kuvvetê wan hêzê wan kafî nebû ki Kerkuk biparayze. Kerkuk sibê du sibê eger ev askerê Türkiye hatibû ser hewlêr yan Zaxo yan Duhok yan Süleymaniye kî karı ev tişt sekinandini. Ne mümküne yani ev siyaseteki galatı. Bişerra Türkiye kes nikarı tişki safi bike. Ev birey demokratik gerek hemû Kurdan ali heremê Kurdistan bike. Ev tam cêxwe bigire bi kanun, bi esas, bi teşkilat, bi devlet, bi asker, bi leşker, bi polis. Her tişt bila cêxwe rûne tam cih bigire şun da jî li Ali Rojava û Türkiye birey demokratik bi tekiliye demokratik ev siyaset gav bi gav pêş bimeşi. Esas siyaset evi yani ev şer yani bila PDK jî Partiya Demokratîkî Kurdistan jî bi mera şerê Türkiye bike ev gelek galatı tişkî nikarı safî bike netice ev askerê Türkiye gav bi gav li alî başûr de jî cih digire belkî yani rokî eyn wek Efrînê yan li alî din jî ve tekevê heya hewlêrê heya Kerkûkê jî. بله برس التاندو پرسیمنه که به کرسایی که شوان آواتا گوتی یعنی او سیاست پاکی که دانا هجتان بهانه به ترکیه بردامته دورین کردان لباشور و روشاوا دا گیرد که به هجت ابونا پاکی که گل یا بخوجیک سیاست اکدینه که خدمت سیاست ترکیه خدمت سیاست ولاتین سردستین دوری بکه و یادیتن جیک سزای سال کو سیمهن جزای بو تهاتنا برین گلول سرچ بنگه بوناو متم tam fehim nekir yani pırsate tam fehim nekir. Pirsa min ew weke gotî berdam Tirkiyeyê van deveran kontrol dike deverên stratejîkên Kurdistanê ne tu dizanî serêkaniyê paytextê dewleta Mîtanya bû fermû deverên Sinûrên Başûrê Kurdistanê bû nimûne amêdgê Mîrnişîna Behdînan bû. Êdî yanî ev bixwejîk alîkarîkirin û destekdayîna PKK niye bû siyaseta welatên serdestên deverê bû nimûne Tirkiye? Xizmeta vê siyasetê nake gelo? Bele ev yani ez jî dibêjim ev siyaseteki ne rastı. Yani gerek hemû Kurdan çavê xwe wekin bifikirin ana mesela Britanya yani İngiltere devleteki axa wan bi çarîkî Türkiye'yi nüfusa wan jî dora 65 milyonu pasda 20 milyon jî zaten Hindinin Pakistanînin Arabın nizanim çiçi bes ev 500 sal siyasete dünya idare dike li dünyaya hüküm dike biçi bi akıl bi siyaset gerek Kürda mecî siyaseteki hurt derkevin holi siyaseteki bi akıl siyaseteki bi zanabun siyaseteki durbûnê 100 salan. Weli bêviya serincata geşti be bualîn peywendîdar berê saltantan siyasetmedar û parlamenterê berê li Diyarbekirê Mevanê me bû. Rojeke xweş.